Dumela motswana wetso re ntse re gona ha re go amogela gape mo Moremogolo Reality Talk Show segment number 2. That's part 2 of fatherhood and legacy. Tota re batla gore re tswe hana motho re a tlhaloganya gore ke mang a itse gore wa kae ebile a itse se a tshwantseng a se dire go build up another. So gompieno ke batla gore re lebelle kganyengwe ke bontate. First of it all, before re ka tsena go kganya gore re we are building a legacy, re tshwantse pele re simolle re lebelle dikgang tsa go going back to the roots. All right. Understanding gore tota me botseta ke eng. Ha re sena go tlhaloganya botseta, then that's when we can be able now to build up. Building up sometimes becomes easy when there has been regrouping, where there has been a reintrospection, where there has been let me say counseling and all that. So ke batla gore re tsene mo go yone before re ya go tsena to the issue ya no e leng gore now we are building up the legacy e re batlang go isa ko mothong wa rre. Yes, so I will start with my prophet Rams gore a kwa tle a re ngathele mo dikgantsone tsa gore tsone ene me sente o di bona di ntse jang o bona kganya regrouping, reintrospecting e le botlhokwa go le kae ene bile ene e le moruti as the prophet we dira jang to try and rebuild a man. I always say the best gift you can give to anyone is a better you. I can give you my money. Yes. I can give you any other thing. But if I'm not a better person, but at the end of the day, we must understand that as an individual, you are the common factor. So as the common factor, it means and I'm worth $20 billion. Yeah. The moment it's an $20 billion, how only worth 10 billion? Any group you get to, you bring your worth. Yeah. Kajalo, as a man, who you are emotionally, spiritually, financially, every other way. That's what you bring to your family. That's what you bring to your children. If you are in touch with your emotions, you will bless your children with your emotional balance, definitely, your mental health, your way of responding and or processing things. Yes. Why am I this way? Because some men are angry. Some men have lost hope. Maybe there must be that form of self-awareness and whatever tools have to be put in place for you to know who you are and your makeup. When did this door of abuse an average person keeps going on and on in life as I did the check up mentally. Am I still a good husband? Am I still a good father? A story is told of a man who was hired, I think it's in one of the books, Stephen Covey. He's hired to Okala Ditar. Day 1, Okala 100, Kaseleb. Day 2, Okala 90. Day 3, Okala less per day. So I go boso morarsa, what I in charel. Me kamos kya Okala more. One day the boss called him, Morar, when last did you sit down? Obolo ta celeb. Boss, I cannot go to celeb. Nala to is mola, Kikata Okala Ditar. Abar, you have to sit down and sharpen yourself first before you can move forward. What rebale banti?
they are moving from one relationship to the next. From the time they lost their contract, lost their job, they are bleeding on their children, bleeding on their wives. A boss go tiro gore ila ro se mata o ntse o tsena go la peng o tenegile o go batla go supa gore ga o se mata ya ka bosa gore ila ro se mata go la peng go monna wa tegile go hita wa go affecta go lo mo meeting ga o hina ka go mo meeting ga o hina go a go bua ga o isu go se dile maikutlo re le banna re tshwantse re boele ko motheong re sidile maikutlo ka gore se ke leng sone if I'm healthy I bring health to everything around me. If I'm bleeding ha ke go khoma o sala ka madiana go go ke anteng se ke leng sone. So let's go back, get counseling. Let's go back. Let's know what our purposes are. Let's know gore emotionally ke mo state in se sentse jang, and then ke gona re ka bona nthuso kana go dio tse dintse tse o di dirang o ka itse gore nya ha ke tshwantse gore ke o ketse mo bonteng jo. It's not only about the bad. There are good things you are doing, you don't even know that they are good. Even though go ka mo so gona go emisa that thing o se itse gore it was good. We need to have a check-up of Serlinso. Wow. So gore la gore le borre, we need to come up with let me say create time ya gore re khone gore re nne habatse and re be re khona gore re ipankanye re lebeletse botshelo ba rona ka harentseng re ta re dira dilo tsa rona ka teng le ka harentseng ka ha ibile re batang go hitela dilo dingwe ka teng gore mme anong go tsweng ha gore la gore keng ya anong ha ile gore go se go sentagale gore la gore ya anong ke a go bankanya mme mo go bankanye game ke a go tsamaya this way go tsena hale. And that way go a go hela gore thusa gore keng re kgone go build another man better. Yes. a ke tsere ke eng go tamantlhaloganya me gore borre o tshwantse go ha iphenako o le nosiela o iphenako go bo iteba gore o skare chance nya lenyalo e boneng o bo sia wa majiteng o ya go nna busy ko ngwe le tlotla le bua tse di bua o botla buse go boela malapeng bana ba se ba robetse ke kakanyo e tamo gona ke gore go a re motho wa rre o tshwana ke gore a iphenako a le malapeng a sa ya gope a iphenako ke dumela ke re ibile go ntisa thokakanyo gore manyolo a mantsi ana affecta ga thata kana kwa COVID lockdown. Yes. Ya no bontsi ja rona bo rene le go re itseng di character tsa bana ba rona tse re di kuelwang phakela ba emela go tekana thabang ga o tu ira sele o bo sa dumele ya no o ne le nako ene le go re ke gona o banang character a ngwana gore go ha ne se gone so I think re le borre se re se buang gore re kgone go ipakanya le rona a re iphenako very true sir re iphenako ya go nna hatsi o le sober you know o sa tsela o peplaka o letelle mosadi wa go spendse diphoso tsa gago o letelle girlfriend ya go spendse diphoso tsa gago o kgone go ipakanya gore okay mme ha le gore mosadi o bua sele mme nna ke le mogaing ka bonna so a re phenako so that re kgone go ipakanya ha go ke ipakanya o sena nako you can't go tlelele re tlhogana le gore inele nako no malaise gore ha o chase wela pe nako because ha o bua ka yone kganyo gore bo borre ga ba nke ba iphana kwa gore ba gole hela kana profa bua gore la ntse re tsamaya mo itlhalela gore o gore ha o le rre ka re dumela gore man is a provider, man is a builder gore o hela wa attract mo huta o le one wa bomme ba le da broken because I go na o rata go nna o fixa so that is why now from relationship e botlhoko o kopana le motho o tshwanang because o attract so se tshwanang because wena o dumela gore o ka baakanya o ka change o ka ira o itlhalela gore there is una kere men that pain driven o itlhalela gore tle bo go laona le bone bothata ba go tlhoka rre ya tla o itlhalela se se go kharametsang ke go batla go bontsha motsadi wa ga gore nna ka ha o paletsweng ke go ntlhokomela ka teng nna ga ke go pallwa as a man right bontsi wa rona re batla go prove point re le borre gore nna ha o paletswe ke go ntlhokomela kana ha o paletswe ke go dira jana mo botshelong nna ke go dira jana right o bo itlhalela gore re mo go yone process eo o hella a sa gone kana ha o sena go achieve o sena gore at the final destination ya gore nyame nna ke tlo go nyala ke tlo go nna le ngwana ke tlo go nna lesa wa go nna le tsone le tsotlhe as a man okay because you are pain driven ha o sena go di achieve ga o itse gore ko pele o ya yang
because o sa lo kgaogana le wena o morago. Ka tsela ntseng yalo ke ta kopa rena me re tshware ka re go nwa metsi re eta ra boa. Moremogolo Ra go amogela gape mo moremogolo re ntse re semeletse ka kgang e leng gore re bua ka one gompieno e leng fatherhood and legacy. And ha re le buang teng gompieno re bua yanong ka gore re o tshwantse a iphe nako, borre a re iphe nako ya gore re kgone gore re ikitse re itlhaloganye ga re nako tse dingwe tse nako hela o le nosi hela, and just sit and think about your life, and just sit and think about where you're coming from, and just sit and think about where you are going. Go botlhokwa go dira jalo, and then ke gona anong go ta nna motlhofo goreng o kgone go build on the legacy e leng gore now ra e tlhoka. So ke batla gore re tere tsena mo kganya legacy gompieno gore re tere re bue mo go yone gore mme anong re dira legacy yang, re dira boswa jang re le borre. David o bitsa morwa Solomon. Yes, right. Ba nna le a conversation wa morara go na le borre bangwe ba ke na le dikgale bone mo go tlhokagaleng ga me o sale o dila le bone. Me go na le sengwe se ke sa ratileng sana se bua a re mo go dileng le bone deal le bone with wisdom. David ne le monna tšhaka. Yes, but mme ga isera ga kola morwa ya ba re ha o dila le bone o dirise tšhaka. Go na le a point o tsena mo go yena ha o le motho a rekana o le motsadi yo amogelang diphoso tse o di dirileng o bo itemoga gore ke sentse ga kae e re ha o henda baiting to the next generation go komane ya go kana o iagela boswa o bo le ka go break that generational gap ya gore me nna diphoso tse ke di dirileng di ntse jana di mpia bo ngwana ka ha letla my direction let's call it the same route because the same route that I took e ba tle go ntirela mathata. Solomon moraka lwantwai ka botlhale ke gona mo irileng ha modimo atla go go Solomon wa mmotsa gore o batla ke go direla Solomon a ba ra modimo a re mphe botlhale go nne la sengwe se rra go a se lemogileng irile ha mo handela a ba morare me this is the right way to go ke gona mo go ileng ga Solomon botlhale ba gore ha tla pele ga modimo o itse za sontseng gore a se kope a re le bana re lwa dinto ga re itse gore re batle eng kana re tse direction e because ba rra rona ga ba le mo ga diphoso ke gona mo reng ha o gola go lapeng o bo simolla o itlhela go le matotla o simolla wa ga go simolla go ntleng because of ka ikagela right. So ha ne ba tse di ba rona ba ka itemoga kana bo re ba ka itemoga gore go nna le bo mme ba le kana go ndiretse phoso e re ha ba morwa ya ha tsa ba morare ngwanaka o se kwa dira jana a legacy e simolla ha o le mo ga diphoso tsa go le motsadi but ha o sa le mo gore o sentse ha kae ga gona gope go ka agelang teng go a kopile a o itlhela re kgakololo e wa go ya hangwana ke gona mo simolla o ra ngwana gore ra go kentša ngwana go ke senang is because ga o le mo ge bothata bo se go destroyileng so ha o ka amogela se go babaletseng ke gona o ka kgona go thusa ngwana gago ga o ka kwa thusa ngwana gago kana wa moagela boswa wena o isu thusa re kana wena o isu hole. I like that. Yes. If wa go simolla ka go ipa habats as a man, as a father, ya ka re buile re iphe nako o ipha nako nna habats ke kgonne mo botshelong ke thuswe ke eng go tsena ke dirile diphoso tse di ntseng jang go le gantsi batsadi ha ba re nnisa habats ga ba re bolela ha ba dirile diphoso teng yeah, very true. Mo tla teng ba tla gore e nne ka re e ne le lenyoloi ga ka ke a go sepeletsa gore ke ne ka ira phoso hale ja ka re ja bua o squatsa ma mo tseleng ye jana le jana hale le hale e be go nna le batsadi ba ileng gore anong bo rreba go ngo go dile ba sa itsholela kwa lapeng yes a ba rutega ba itsholela o batla go privilege bana ba gagwe true that privileges bana ba gagwe by denying them the lessons tse leng gore o na di hila gola go nna ke gola kwa lapeng ha dikolo di tswala ra ko masimo ra ko morakeng and go le mo le go grounding thank you go mphe work ethic ha ke se ke gola ya no bo ngwana ke banna di city boy le di city girl ga ba itse go setsa ga ba itse go gama go re anong
madi a ke a dirileng jaaka o bua ka moso ha ba tsa e le inheritance ba leswahatsa ka goreng one of the ways to build a legacy is to have a vision. Thank you. Very true. Ponelo pele ya gago ke o batla bana ba gago ba nna mo botshelong mo e leng gore ha ngwana go la tsa hetsa sekwele ko sinareng ba ya go madikolo wa itse gore nna go ga rona my father ke molemi le morui ibile o na le dikgomo mme ga ana kitso ya go commercialize dikgomo tseo kana maraka o wa bona so ta ke go le sekweleng ke dire thuto e leng gore ya go complementa se ke se boletsong gore re sone ha ka lebella mo meraheng e mengwe ke se ka ibua ka maina o ta itela go nna banyana ba ile gore ha re tsana sekolo ko primary ka di weekend kana di kolo di tswetse ba bela ka mo thili ke bona ba ngore ke se go ba sereng ba rutwa gore mo lapeng la rona re batho ba di hardware re batho ba rekisa go boketeke re ira jana kana we are plumbers kana we are this we are that and average family bana ba gola hele go ra gate so ba tang go nna sone o nna engineer o nna ngaka o nna eng so ka bo so te itela gore o na le bana ba le 4 ba le 5 mo go gela kwa go gela nteng even though they have resources telling gore go ngwana re di tsentse mmogo ne re ka nna le sengwe se se botoka but mongwe o ikagela ka boene o ikhudisetsa bana ba gago wa go itela yo mongwe ibile gongwe a khonne mo botshelong mme bo monna wa kana bo mogolo ba sa khona bana ba bone ba sotega ba ga yo ba just ka gore ga rena what we call a family vision no itse shopo tsa bogolo tseno gona go utwa go te Semamang and Sons Yes, that thing was not just the name of a show. Moreo na super gore ke le Rams and Sons. Bo ngwana ke ba le mo ga gore go lo mo ga se ga mehela. Ke bo swa ja bona. Ha ke ba ra ke ba te stock mo general dealereng ya me. Ba itse gore kana ke yone ya me ka moso. So ba simola go ithuta go tsa setoko gore gore ke ya setoko kae ka moso reo. O tsa bana ha ya go ira di deal. Wa bona. Gore ka moso ngwana ke o tate nne o tsa stock. Ga e se gore wa go roma o go superetsa gore tsela intse jana e bile go interested to the network that he has an average of us batsadi ba rena ba ise ba re introduce to people that we can work with we itse re nna bothoko ha kae ha motho ile rra ba thokagala ha motho ile rra ba thokagala o na ana le masimo o na ana le moraka lona ke re le privileges le mo city boy ga le itse le gore dikgomo di tipiwa kae di hagolwa kae le kgomo wa e tshaba ba di sa ba bereka hela le rra lona ha thokagala o na ana le dikgomo go gongwe ga re ditse gore re go diphuta gore na berekisa le o mang ga re ditse mona no sa kae gore na no sa kae ga re go ngwana ana le mona nga ra le phalo yone nga nna ta go kenta ba dirisana ka tsela nngwe ga re itse wana wa ta ka kitso ya go ya toropo bore ke go duela bokae ne re sa duelelane ne ke kenta ngwa ga ho hela o mpha botse wana ga o itse ka gore ne go sena ponelo pele ya ga rre gore lwa pala rona le tsamaya mo tseleng e ntseng jang ke sone se manyalo gape lone a nna le mathata ka gore mo sa ga itse wa re o risa kae wa bona because ya go lola mo there is a story mo Bible mosadi wa mosola ga di utla go ya Elisha o morare re mo mathateng bo machonisa ba batla go tla go gapa bo ngwana because the man never had a vision ora na rana di deal tsa go kae a le no sena ba tlhokagala nteng gore a ro tlhokaetse ka sengwe machonisa bone ha batla ba batla go gapa bana gore be go duela sekolo gore monna ke master key ha ka tloga sa ba akanya go na le video ngwe ke bona mo social media eng gopotsa ke gopola ha prophet a bua ka yone that's young guys ba ruta go tshwarana mane ba banyane mana mo go ba tsentsela masaka and they're very confident engwe tsa ka loto engwe phamala ka maoto a go pele wa idiga ya wa enna mane ya tshubiwa. It brings me back to this aspect gore go na le batho ba le tsweleng gore re tshela le bone mo Botswana every time o bona bana ba bone ba tsana mo marketeng ba rekisa ba bangwe bana ba bone at a certain time mo sekolong they know gore they need to diversify ba tswaya ga ba focusela mo sekolong weekend o mitala mo shopong ya ga rragwe a rekisa ibile ke ena a kgonang go ba price
ra go ba mo lebela le ko morago hela ba didimala re tshela le bona ra ba itse but na bangwe ga o tsa ngwana ke mo isa marakeng bangwe ba fila ro sota ngwana Abuse. we are human rights conscious Thank you. child labor and all this ga re mo gore go mo ke go ruta ngwana tsamaiso ya botshelo ja gago ja selegae so that how tsamaile ka mosudi go mo se ka tsa phatalla because you'll never know how you're going to go o to bona go lo mo gore go nna ya ha go se na pono le tsela go lapeng la ona le bana ba le bararo gongwe ba go lapeng ko gae ko lerala hela ka gore la tshela and ha mona mo go la tsamaya mo go la tsamaya le mo se mo go le ba tsamayang yo mongwe ko Francistown yo mongwe ko Maung yo mongwe mo Gaborone ha gona se ba tisa ponelo pele ha re lebelela it outlives the visionary. Thank you the only thing that will live after you only a father is your vision. Is your vision. Thank you, sir. How na le ponelo pele it will guide you mo di tshotso tse di tsang. For example, you take a life insurance bana ba gago ba itse ne great stories was a remo wa a billionaire which are garing and I'm not going to wait for re keswe bo ngwana ke gone ba na yelwa inheritance are ke ba kgaganyeditse ruri ebile ke ba ruta gore business a rena e bereka ngwaga le ngwaga ke ba nnisa ha batse ke botsa mongwe le mongwe a bone gore how are you doing in business ebile ke ba boletse gore ka le bararo dingwaga tse di harologaneng wa ntlha o hiwa a worthy portion e hitanya ba wa bobedi o a e hagare wa yo kotase hela ja mme ebile ngwaga le ngwaga wa check gore a ba tsamasa mo tseleng batsadi ba le bantsi ke solo so bona go nna le dintwa tsa boswa ka gore le go sena ponelo pele e leng gore ya go thusa gore ore ke tsa life insurance a re bua ka ya di will exactly wa go teketsa moraka ole ke tsa mole ke tsere mole bana ba hela ba le ko court madi o thana ka a bona maka kgaogana a hela modulwa ga gona di will ka gore ga gona ponelo pele thank you very much, sir. I do think that legacy it calls for serious introspection. Serious introspection. Thank you. Very, 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 very true. Ke tsa kere nako ke maba. Hane se ka nako. Khanye ne re ta tsenela ko teng ga yone go fitlela re ba re tswa re be rutegile go le gontsi. But ka tsela ntseng jalo motsona tse re pata ka ha re nwa metsi mme ha re tswa kwa re a konetelela. Moremogo re go amogela gape motsona o etso re ntse re gone ha re bua kgang ya fatherhood and legacy teng re le moremogolo mo re gang borre mo rutanang mo re neelana maele ke batla go botsa potso borre gompieno gore jaaka re wetsa potso e ke batlang go e botsa ke gore hane rago aleha ne o ka mora o reng ke potso hela leng gore ke tsang ke re ga e dingalo no ka ra re o reng morare no ka ra re o reng se go mora gore mo dikgang tsa botshelo botle ka gore ga ke batle re nna too narrow re lebeletse what we have been talking on about fatherhood and legacy ke batla re nne on that and re be re mme tota hela nka ra re ke mora ke reng okay all right ga e motho ya ka bu but ha ne ke lebagane le ene a leha mahokwane ka mo arane le gore di ntwa tsa lona ne ke sa tlhogane le gore ke nne karolo ya tsone ne ke eletsa gore ke benne ke tlhaloganya gore from here ke a kae that is all I need to understand as a boy child so that I can break the generational gap because if I get involved in this issue ga re go kgona go thusa kokomane e ko morago time thusa re thuse kokomane e latelang I like that, man. That's so powerful, man. Dintwa tsa ga go rra. Tota ga ke a tshwanna gore ke tsene mo go tsone, ga ke amane go pele tsone. I like that, man. I think mine was going to be a question to him. All right. I'll definitely bring his grandchildren here.
and then ask him, or do I resemble what you wanted me to resemble? Am I a son that you wanted to have? Am I really playing the role that you wanted me to play? Okay. So that if I'm not, he's able to guide me through in terms of what I should do. Wow. I like that, man. That's so powerful. Wow. Hey, right tuta ke a rutega borra. My prophet. Ke ipankanya kana go ha ke swantse ke. Well, I think for me, talking to my father Aleha, nenka simula ka go mo lebogela sa na le sone. Yeah. Ke mmone anale even though ke ne ke sa itse at that time ke ne ka ira ha ke ntse ke gola ka lemoga gore motho ne se gore o na amogela mme ga re se re sotege ke lebogela di sacrifice tsa di dirile mo botshelong e ne le motho o didimetseng a sa bui thata na bua ha bona o tswa mo tsele o ka re wa kekela ke lebogela kgodise eo if I was to ask a question, if you were to be younger again with the knowledge you have, ka kitso na le yone le dio tse di tsa botshelo, no ka dirang se se pharologanyo. Yeah. Gongwe mo go nna ne nkare ponele pele ya go ne le eng ka lapa la rona ha no nkisa ko morakeng no batla gore ha ke gola ke be ke nna eng ha no nkisa ko sekolong ha no nkisa ko bolong tsatsi le tsatsi ra go tshameka ko bolong o nthekela dikhokho le bola le talo no we le ditse gore ke nne eng so e ka nna ya lo wow o itse gore keng dikgang tse di buegang ke dikgang tse e leng gore ke dumela gore di a aga ebile di a boloka di be di tsosolosa motho wa rre go nna botoka ka tsela e ntseng jalo go tswa mo go rona Moremogolo Reality Talk Show ke na le Reggie from Total Man o aga borre ntateo ke dumela gore nako nngwe ke ta mo etela thata ke go bona gore ha re o dirile boot camp wa bara a dira eng se se aga mosimane gore a nne botoka mo kgolong ya gagwe. And Rams, I'm so grateful, sir. Thank you for your coming. Mate, nya wena rena re le mmogo rra re a le bogarra gore o nnile teng gompieno. Re dumela gore mo nakong e tang go le gontse go tsile go tla ebile re tile go tswela re ntse re batla gore re age botshelo ba motho wa rre go nna botoka ga re we are better no khanya rona ke goreng ra agana re le borre. No man is an island ka tsela e ntseng jalo go tswa mo go rona Moremogolo Reality Talk Show we are saying thank you, it's a bye bye, stay blessed.